Ochormo Champions Group, a group lo echamakiti tunga Imonoete aibanyana rapia koje Ochormo in town board kodi suta kalo kata kui ngisi apan kana mukaga obu ongeta kaitiaka apia inu edo tosi milo na kwata kaisangoni kanyare ne ejasime banalo grupu. We got in ilukumna kwata kaisangoni dope milioni akwata deka lo epolo kiti e grupu lo Pastor David Choda ngisi abala ebe adawo ekete grupu nepeta ikarikanya nyoni ne apelo na tarikesi idoda yata ena balo imebana narai adumoto ameda konyapoto esiniko kititunga Imonoete apedo satukune kapun ido agwelate ploti ijari kadi tunga luiso maite businesses Ochormo Champions Group apedo sikeche businesses anyanyare yatunga luiso maite biasara kwa penatila kituku edo popa peroka o church le perora bunero grupu ijari kapun kwa penati miliona kaisauni agwela akituku ogwelari ikota kronenda imeban kesi opoto omorata iponelo emeda natari kesi kotoma Imonoete na amara ngada da kwa ngere kare do peka da kesi sala sa business chitu mama dio teams to mosali ko tene register gini kere ya domo ara mame group ngol abwenge rimite no baka no abaraka lu nyokere ko nyanwe group angol abwenga pedo kire ngenge landlord bwenga peda dukune teri isoma esa meda na 52 ilukumna kwata kanyape osoding ni na 26 isoma una meda na ilukumni bi akwata uni emona nge karo yare peda ngagwe na ka misiri na ongon agwala ke ngoto ni epiki era elele ne polonoi aiteka ikaruni ikaru wongone ngarin edumde be angene tungana ni daunta dukune togo opportunity pata aingadisina apia aduko kini ko districtalo kata kui kwape etonori igurupun lu ejaso districtalo kata kui aingada apia no elala katoma oreria ara otogo ikech reto na lomni ke de gali dai otiti ke machari ke pistole di pone kere itakingai oto mama musina bangsi okata kui yangari kwani sona aili pasineja apuga no kata kui ingara kitunga lu kata kwani tubonebe isukunyete bere centenary da yo ya pie konya kwane puaru siko sirigin nwele ptiso kitunga ngunwe pedo rapuko ni so ichemborene kwa pe bank ationori no isalo se konya kwana obudo e bank ngola ko ikinai ayewni ne dai kata kui ijitunga ne pere lo jasike da gogo kesa puko ni soda ne patia bo soda igwa pete beso tibai akoda nga ile pine ja pugani kade tunga lu ikulepe ki banks kwa penati centenary stand biki as finance trust be kata kuida erai boy city ido ejasi tunga lu ekoto sainga dai keche kapun ejasungunda Pastor Choda nyesobu otema ebe epikana kingesi akejara no itoma aitelesi kanu aigo kiti apia ine lala kanyono disuta kalo soroti tuni kata kwe narai ekonestunga ibanyana rikapun arai bonati anukesi aita kotomoko grupu kwa penati wanyine bere grupu letu kikapunulu epunui kwa pengo erai riskinga kakwan anyouno kata kui alostesto ni soroti ayangare kapuno bank abunere mesi kiberione ni ai woku ni kapuno dolete miliona kwata takada kaisa ngono omotoka toni kata kui Kanuka TV East Francis Ochen ko districta kalo kata kui